paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kapitan, umayak man mga ti trouble paskaw. Sa dino ti papanam. Ijay kabangi-bang nga ilay. Kanya nga iti ikabil ko dito'y arason iti panagbiyahay. Adda ngamin kumarek ijay nga ag-birthday. Mapanak maki-birthday. Na, maki-birthday ka lang? Wen, Kapitan. Ado ti sagana di kumarek. Adda salad, pansit, aglitsyon kanupay kag. Makapabisin anya pa'y. Ay na, adda kanupay fried chicken, Kapitan. Adobo, ken adda kanupay litsyon abaka. Ay na, mabisin ako na. Ang barito yang. Saan ka nga ikan iti travel pass mo Anya, unay kamutan, Kapitan. Nagdamag-damag ka kanyak, di nakmat gayam ikan iti travel pass ko. Dagiti lang napapatag ti papanan na ti maikan iti travel pass. Numapan ka lang maki-birthday. No pwede. Diala ko man imbagbaga dagiti sagana na. Di nakmat lagayam ikan iti travel pass ko. Ha? Nay, apay ang nakadumog ka na natuyang. Marurudak kin ni Kapitan. Adan samot paburan na. Apay akas ta tinakunam. Dumaw daw atak ngamin iti travel paskaw. Tamapanak ko mamaki birthday. Di naki din inikan. Ay, mapan ka lang mo't gaya maki-birthday. Saan mo't anisisita dayta? Saan kit din kat mapanak nga rod makipangan? Makipangan kan tulangan inton birthday. Ah, birthday kaya? One mate, dandanin ti birthday. Aya. Saan na masapol ang mga lakay ti travel pass mau? Tadito'y lang mo't barangay tayo ti pag-birthday. Maray, apay, pudno adandanin birthday ni Kwaraw. Ne, anya ita aya. Aywan, dandaning agpaiso ti birthday na. Adda nga ta isagana na. Jak ammo maray. Jak lamamati nga adda sagana na maray. Na, apay asaan ka amamate? Pangalaan na ngay mat iti kwarta na. Kat agdra-drive lang mat iti tricycle. Sa bagay, uray siya, jackpot chen nga addan to kwarta ni Kwarog nga aramaten nanto no agkasangay. Ngarod pangalaan na nga iti kwarta na. Na, ay, anya ti ulakan niyo. Ha? Ay, kwa, dalang pagsarsaritaan mi kini Uncle Kaw, anday. Ay, di mo ibagbaga ka ni Antem. Na, Wanang gail. anya day ta aya. Anya ti saan na nga ibagbaga kanya. Da, Sas, nangag na ang gail. apay nga ta di mo't lang tulangan ni Antem. Bakit mutin? Na. Ah. Ha? Kayat mo gayam ngagbalinak atulang, inteng? Tapno jak mangag dagiti yar arasa asmaw kan ni Kwarog. Ay, Kwarog, agkatawa talain. Agkatawa ta. Wanang gail. Sa bagay, at kinawatan ta, uray katawalaan. Wait, Na! Apay anak katawa kayo manan! Maray, amom ka di adandanin birthday ni Kwaraw. Kaano ka na? Intun umay alawasan. Domingo ka no day jay. Kahit anya ka no ngay ti mapasamak no birthday na. Jak man amo. Mamati ka mat nga dasagana na. Awan to pa'y pagpapukis na. Nakalamlampaw. Naitanto kapag sagana nan iti birthday na. Isumati ko na.
Kanosan nga agsagsagana ni Kwarog. Sapay na ibaga na kanya kaun. Na, kaya't mo asawan? Inimbitaran na ka? Katwan. Sa dinak pa inimbitaran? Napili laang siguro adag iti imbitaran na. Apay nga tangay. Imbitaran na kanto mo laang siguro. Uraya maray. Jeep, apay day tawit mo awalays. Nagwali sa kay kalsada, muklo. Apay nga agwalis ka. Imbaunak ni Uncle Kao. Kaut, tong palamat. Una, Uncle ko nga raw. Mapantakid aginom. Adda pulutan nga awit ko oh. Anya day ta, muklo. Adobo a manok. Umay kan. Kwa, nagwali sakpay. Umay kakit din. Nagpudot ti panawon. Di naktagtagan muklaw. Inak pa agwalays. Apay, anya ti ipapaaramid mo kani Kwarog? Imbaon kong agmula itinatag di tarubayan. Naa, kaasim at nga agparot ka dagiti root. Numalpas na. Sumakdon tumadain. Ay, apay nga agsasaruno ti ipaaramid mo kan Kwana. Numalpas ngagsak daw. Aglinis iti barangay hall. Naa, di ka lang maasyan kan Kwana? Adami tangdan na. Mabalin ay apagtrabaho nga awan tangdan na. Ay, sapay dandani kasangay na. Hanggang tila ipapaaramid mo. Papanam na natuyang. Mapanak mga lay ti travel pass ka. Papanam manen aya. Adda manen ag birthday ako maray di ta kabangi-bangay lay. Mapanak maki-birthday. Inimbitaran nak mo. Umay kan tulat tano birthday. Oo, adda mo lasagana maya. Adda, so na mabalin nga awan. Oo, mapana la maki-birthday ni Jay ayan ti kumaray. Adaw ti sagana na. Ay, una yung nagatidog ti pila. Maray. Umay mga ladag ita iti travel pasta. Ay, inan-anusak tinakipila, kapitan. Itayak pa'y lagsapa. Ita, malumon. Sakpay. Dara siyo di Apa nakipila ka ayan? Kita mumon ah. Jak amaw. Noon niya ti masapul mo. Umayak mo't mga lay ti travel Pasko ah. Sa di naman ang tipapanam. Ijay kabangi-bang nga ilay. Anyat aramidem ijay. Nadag sakit ako maray ka mapan ko bisita. Ay, jepod no ti bagam. No, ibagak jepod no, dinak mo't ikan iti travel Pasko. Anya ayat ti rason na mapan ka ijay. Mapanak nga rod maki-birthday, kapitan. Ay, saan ka nga ikan? Na, unay kamutan, kapitan. Dinak lang nga rod inikan iday. Dinak man ikan itan. Ay, saan nga importante ti rason mo? Isa di ka ikan. Ah! Makaungot akong, kapitan. Muray! Ha? Di ka lakuman imbot-botos, iday? Uray anya ti ibagbagam. Saan ka nga ikan? An-anuam day tatimba nga awit mo, Kwarog. Punwag ka no jay drama pagdigos ni Uncle Kao, antay. Nga gadon ti may sa adram. Unantay. Ay, mabandog ka laang. Ado ti paparamid kanyak ni Uncle Kao. Nagikata ka nun to pa iti uban na. Kat no nagado ti uban na. Kasla uban amin ang abuok na. Ikatak ka no amin, antay. Ay, sos. Nagtulnog kamot unayin kan ni uncle mo, Kwarog. Amin maten nga ibagana katong palam. Adda nga mining karina kanya kantay. Ah, Miso nga la, panawan kayong tayo na ako nagsak daw. Makaungot akong. Talaga makaungot akong maray. Ne, apay maray. Kasano? Dinak manen inikan ni kapitan iti travel Paskaw. Namin duan adinak inikan. Ah, no kasta. Sika je pagsarsaritaan da je barangay. Tay bakit anamidwa asaan anaikan iti travel pass. Amaw nga dagura kanyak ni kapitan. Iso adinak kayat nga ikan iti travel pass. Ay namare, awan tigura kan ni kapitan. Iso asaan na ka nga inikan iti travel pass. Ta saan anasisita ti papanam. Makipanganak maray. Saan kit din anasisita dayta?
Ay na, ado at talaga ti gumurgura, gaputa saan da maikan iti travel pass. May saak ditan, tatipod na, at paboran ni Kapitan. Mare, anya di intulod di limabas at rak. Ne, jakam mo maray. Addan samot intulod na. Ay, jak pa'y ngamin nagawid ijay balay may. Iso ajak amaw no anya ti intulod ti trak nga ibagbagam. Kasla nakitak mo't anaggapo iji balayo, Mare. Na, ang awan mo ti amok nga inorder ni Inteng. Ay kating kakitaan Sige nga ron, Mare. Ituloy tanto ti agsarita. Wan Mare. Agsublikan taw no bigat. Ta ituloy tatag sarsarita. Inteng, apay dagito'y nagano at ugaw kan lamisaan nga in-deliver jay truck. Agaramid tayo iti damara ta ada silibraran tayo. Na, anya dayta. Agura ka. Birthday, kantay. Nanggag mo? Na, kasla agkasarmutan ni Kwarog. At sapay sound system Ay, agasam dayta. Apay, adaya kwartam Kwarog. Angkal? Sakti maka mo iti gastos dungaw. Na, nangalaam iti kwarta. Di mo ayaan mo nga day duldulin ko. Kwaraw, Abay, angkal. intagatangan di tarakan a baboy ni Nana Matuya. Oh, dagita itarakan ko ababoy, Kapitan. Angkal. Kasla nakulbet-met dagi tatarakan ni Nana to yan. Ba't na ang anak ko ba? Basta nakulbet. Maray, nakulbot sa nagiti baboy mo. Oh, nagko na. Uray kadilam da ito'y baboy ko Oh, naglukmag. Kwaraw, sa lungay, katangan ta. Apay ngagparti kayaw, Kapitan. Birthday nga raw. Adamot gayam sa gana ni Kwaraw. Imbagakmat kan ka idain. Awan tumat nga minti bilib mo kanyak. Ni uncle ko ti makamo iti saganak. Ay, pud na, Kapitan. What? Umay kayo to iti balay. Dapat pasala na. Na, Isa gana active birthday, ti kakaiso na aka anak ka. Marikwanang, anyang itar aramidem kita. Aglaklako Mare. Umay kan, tamapan-tamaki birthday kini Kwaraw. Sige Mare, umayak ka talaga, tanay. Amin akabaranggayan tayo kat mapan maki-birthday. Isungarod ang mapantan. Tanay namin doan na purnada ti jakpan na ki-birthday. Isu asulitek man ita. Ay, jakla pagarupain nga insaganaan ni Kapitan iti husto ti birthday ni Kwarog Damat gayam kwarta ni Kapitan nga iduldulin na. Apay nga tawan mo tanti karga to'y alkansyak nga iduldulin ko. Ay, hindi. Inteng! Inteng! Ay, apay ayadong mo. Apay nga awanan ti karga da ito'y alkansyak. Kulugom apay nga awan. Kinulog-kulog kon. Ngam talaga nga awan. Inteng? Apay akas tatipan nagkita. Kwa, ajay. Nangalaam iti pinag-birthday ni Kwarog. Ay, kwa. Agpudno ka! Kwa, nayon kula. Anya? Kwarog! Abay, angkal. Saan ka makibiyang dito'y Kwarog? Ngamen! Adamanan basol ni Uncle Mo! Ay, inak nga roda nagpasada. Babayaw. Kwa, bandunggaw. So, patak dyan na po ka akwartam. Mano aya? Damagang pala ang numanaw? Kwa. Impakadam kumakanyak Taitad kumot kahit. Apay amasapol alibasem nga alaan Kwa, sorry dugo Sana bali? Bayadak. Ay, Kapitan! Saan ahusto ti inaramid mo? Adumot ti tarakan mo amabalin mo apart dyan. Ngamday tatakawam ti urnong ninanabanang iti alkansyana. Madi ti kasta.
Dakas, kapitan ka pa'y matngarod. Ala, sige! Ditan, tinagibusan kisabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.